I pozdrav ljudi, i evo nas u novoj epizodi Clash Royale, znači danas ćemo da igramo, kao što sam rekao, Clash Royale. I možete li mi vjerovati da sam ja danas, pošto sad je večer, sad je 15 do 10, znači vjerujte mi da sam danas snimao barem najviše 15 puta dok nisam, znači nijednom nisam mogao da snimim klip. Nego mi se sredimo sad na temu ovog videa. Znači, tema je, kao što ste vidjeli, savjeti za Clash Royale. Odnosno neki savjeti za deck, battle i to. Znači, evo, pozdrav za N2O, Katrin i pozdrav za nikoga više. I ceo klan. Znači, opet smo u ovom klanu Srbija Royale, uđite svi, 800 trofeja potrebno i eto. Znači, krenimo. Prva stvar jeste deck. Znači, pogledajte ovaj deck. Ovaj deck je, mislite da je čisto sranje, ali boga mi nije. Jer ja sam vidio da mnogi likovi stavljaju sve epic karte, odnosno sve epic karte koje su po 5, 6 eliksira. Znači, vi imate priliku dok on čeka eliksir da napadnete i da mu skinete kulu, a on će čekati eliksir. Izglasio. Znači, to je dobra stvar kod ovog deka. I, znači, pravite ovakve dekove jer su oni tako najbolji. Druga stvar je ovaj dole eliksir cost, odnosno, što bi se rekao, ukupan zbir ovih eliksira. I, izvinite samo sekund nešto da odem da uzmem pa se vraćam. I evo me nazad, znači imao sam nešto tamo da vidim, nešto, izvinite što ako sam nešto čula, nije bitno. Znači, stigli smo kostavice, znači to je ukupan zbir ovih ovdje karti što imamo na raspolaganju. Znači to su ove karte, u ovom slučaju skeletoni, knajnki, sve. Znači, pravite dekove koji su manji od 3 i 4 eliksira, znači to su onako malo bolji dekovi. Mislim, možete da pobedite. Nema veze ako ćete da ostavite jednu kulu i to je pobeda. A ove karte su najbolje za odbranu, ali za napad su isto dobre kad se sve pomeša i kad stavite sve. I eto, to je druga stvar. I treća stvar, to je zadnja, jeste troll deck. Ja mislim da je ovo jedan najgori deck koji ste vidjeli u životu. Znači, neki likovi prave ovakav deck. Znači, sve ono što vam, sve ovi nekakvi spelovi i ove rakete i ovo što vam gađa kulu, ali oni stave i za odbranu. Naprimjer, kada vi postavite trupe, da on može da se odbrani. Znači, to je mnogo glupo. Jer od ove vajde nemate nikak. Jer ja sam vidio na nekim video klipovima da oni prave ovakav deck i većinom slučaja ostane im, a gledao sam i ovdje u TV Royale, ostane im veoma malo posto što je glupo. Znači, nemojte praviti ovakav deck. I jedan savjet jeste bez veze za gemove, da ih ne trošite, jer kad uđete prvi put u igru dobijete 100 gemova, a kad uđete u klan, kad ste 3. level, dobijete još to i to možete da iskoristite, jer ako skupite 500, možete da kupite 10.000 dole. I to je dobro, mada ja to nisam uradio. I eto, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se sviđa, ostavite like, subscribe, bujte se na kanal i pozdrav. Samo jedna stvar. Sljedećem klipu ću vam pravimo neki bezvezni klip koji je onako više radi zezanja u Clash of Clansu da se trupe, odnosno gobojni, barbarini, to da se trkaju. To neko, ja mislim, može da snimi na YouTube, ali eto, možemo i mi da snimimo. I snimat ćemo i savjete za Clash of Clans i možemo da snimamo i Boom Beach ako hoćete. Mislim, ja igram Boom Beach, tako da možemo i to da igramo. I like, share, subscribe i vidimo se.